gdje glas odlučuje. Producenti biraju. Publika boduje. Svaki like se računa. Loud Stage. Dobrodošli na Loud Stage, novu glazbenu pozornicu koja pomiče granice. Ovdje vrijede nova pravila, ovdje nastaje nova scena. Ovdje se ne traži kopija, traži se identitet. Ovo je show u kojem producenti i izvođači stvaraju zvuk nove generacije. Ne tražimo samo glas, ne tražimo samo hit, tražimo nekoga tko će ostaviti traga. Glazba je moj san, a Loud Stage je napokon mjesto gdje taj san može postati stvarnost. Ovo nije samo natjecanje, ovo je platforma. Po prvi put imam osjećaj da imam prostor da rastem kao izvođač. Večeras gledate prvu audicijsku epizodu. Upoznat ćemo prvih 8 kandidata koji su prošli između 100 prijavljenih i sada stoje pred najvećom prilikom svog života. Ali zapamtite jedno, prava odluka pada već sutra, u ponedjeljak 23. ožujka u 20 sati uživo na Loud Digital YouTube kanalu. Saznaćemo tko sve prolazi u bootcamp, a čiji put nažalost ovdje završava. Ovo je samo početak. Ljudi, dobrodošli na Loud Stage. Svaka nova zvijezda treba jak tim iza sebe, nekoga tko zna prepoznati potencijal. Zato su ovdje 5 vrhunskih producenata, ljudi koji su oblikovali zvuk ove regije i stvorili generacije izvođača. Oni znaju kako napraviti hit, oni znaju kako stvoriti zvijezdu i znaju kako podići scenu na višu razinu. Ali večeras oni biraju, sutra publika odlučuje. Dame i gospodo, s nama su Miro Buljan, Baby Dux, Priki, Cool Aid i Peconi. Uvijek me veseli raditi sa mladim ljudima, mladi ljudi donose neku novu energiju, ovo je cijela jedna digitalna nova priča, živimo u AI vremena, pa ajmo u svjetlu i lijepu budućnost, ovaj show će iznjedriti sigurno, neću reći 10, ali bar 8 vrhunskih izvođača. Jedva čekam čuti ove mlade ljude, ove klince koje sam nešto pogledao bio, međutim jedva ih čekam čuti uživo i veselim se što mogu biti dio ovog Loud Stage showa od samog početka. Ja sam spreman, ekipa je spremna, atmosfera je top i jedva čekam da vidim ko su kandidati da napravimo night show. Jako me zanima šta će nam kandidati donijeti, koji sve stilovi će biti u igri, koji senzibiliteti, da li će tu biti instrumenata, da li će biti akapele. Raznolikost nas i zanima, ali eto, čekamo šta će nam biti ponuđeno. Najviše me veseli energija novih talenata, jedva čekam čuti njihove ideje i vidjeti skupa s njima tko će donijeti nešto novo i posebno na scenu. Večeras otvaramo audiciju Loud Stage-a, a prva osoba koja staje na ovu pozornicu piše povijest, jer prvi nastup se uvijek pamti. Ona nam dolazi iz Osijeka, a iza nje stoje sati rada, snovi koji nisu od jučer i hrabrost da stane pred 5 producenata i pokaže tko je. Njen put možete pratiti na njenom Loud Instagramu i TikTok profilu, jer na Loud Stage-u ne gledate samo nastup, pratite put. Dame i gospodo, prva kandidatkinja koja otvara audicije prve sezone je Karla Skender. Bog svima, ja sam Karla i dolazim iz Osijeka, imam 17 godina. Danas ću se predstaviti jednom pjesmom i nadam se da ću uspjeti prenijeti dio sebe i da ćete uživati jednako kao i ja. Bavim se glazbom jako dugo, uživam u njoj i to je moja najveća ljubav i strast. A ako me želite i dalje pratiti, zapratite moje TikTok i Instagram profile Karla's Loud Stage i obavezno se pretplatite na Loud Digital YouTube kanal. Uživajte i vidimo se! Early in the morning I still get a little bit nervous, fighting my anxiety constantly, I try to control it. But even when I know it's been forever, I can still feel the spin. Hurts when I remember and I never wanna feel it again. Don't know if you get it, 'cause I can't express how thankful I am that you were always with me when it hurts. I know that you'd understand. I don't wanna lose
trying every day when I hold my breath. You're spinning out in space, pressing on my chest. I don't wanna lose control. I need you to know I will never be this strong without you. You've seen how I've grown, you took all my doubts, 'cause you were home. Yeah, I don't wanna lose control. There's nothing I can do anymore. Yeah, I don't wanna lose control. Nothing I can do anymore. Oh, you're trying every day when I hold my breath. You're spinning out in space, pressing on my chest. I don't wanna lose control. Sjajno otvorenje. Od preko 600 prijavljenih večeras vam s ponosom predstavljamo 8 kandidata koji su izborili svoje mjesto na Loud Stage-u. A ako još niste, pretplatite se na naš kanal jer to je mjesto gdje se sve događa. A sada na Loud Stage izlazi kandidatkinja iz Petrinje. Ona ima samo 16 godina i spremna je pokazati da talent nema godine. Ona je Ana Lucija Horinek. Bok ekipa, ja sam Lucija Ana Horinek, imam 16 godina i dolazim iz Petrinje. Glazba je dio mog života od malih nogu i ovo je prvi put da stojim na ovako velikoj pozornici. Ako želite pratiti moj put na Loudu, zapratite me na mom Instagram i TikTok profilu lucia.loudstage i obavezno zapratite Loud Digital na YouTubeu. Još te slušam, iako ne progovaraš, još ti pričam, dok sa zida skidam ram i sve riječi iz riječnika da ti ispričam. Znam nijedna nije dovoljna. Kad se jednom rodi bol, živi zadugo. Kad se jednom rodi bol, živi zadugo. Kad se jednom rodi bol, rodi bol. I znam da dolazi, sad prvo bez tebe dolazi i moj rođendan i nova godina. Al ne prolazi, za tobom bol. Još te vidim, iako magli mi se sve, još sam tvoja, iako nema te. Kad se jednom rodi bol, rodi bol. I znam da dolazi, za tobom ne dolazi i moj rođendan i nova godina. Al ne prolazi, za tobom bol ne prolazi, a ja bjesna sam ko pas bez vlasnika. A kasno, kad se jednom rodi bol, živi zadugo. Kad se
te sluša, iako ne progovaraš. Večeras ste već vidjeli koliko je konkurencija jaka, ali Loud Stage traži više od dobrog glasa. Traži autentičnost i kreativnost. Sljedeća kandidatkinja pjeva od kad zna za sebe, svira gitaru i svoju publiku već gradi na društvenim mrežama. Ako želite pratiti njezin rad i put kroz show, zapratite je na profilu dora.loudstage na TikToku i Instagramu. I pretplatite se naravno na Loud Digital YouTube kanal jer ovdje se gradi nova scena. Na Loud Stage nam dolazi Dora Labor. Bok, ja sam Dora Labor, natjecateljica sam Loud Stage Digital Showa, imam 20 godina i dolazim iz Zagreba. Glazbom se bavim cijeli život, gitaru sviram od osnovne škole, a pjevam od kad znam za sebe. Zadnje 2 godine usavršavam svoje pjevanje u školi pjevanja Husar i Tomčić. Sljedeći kandidat ima 17 godina, ide u 3. razred srednje škole Končar i za njega je glazba apsolutno sve. Nedavno je krenuo na satove pjevanja u školu Mikrofon i već sada zna da je pozornica mjesto na kojem se vidi u budućnosti. Objavljuje videe na društvenim mrežama, imao je prve nastupe, ali večeras ga čeka najveći do sad. Na Loud Stage dolazi nam Karlo Ferček. Pozdrav ekipa, ja sam Karlo Ferček, dolazim iz okolice Samobora, imam 17 godina i idem u srednju školu Končar. Loud Stage je moja prilika i profile koje možete zapratiti da me ispratite je karlo.loudstage na TikToku i Instagramu, a pratite Loud Digital kanal i pretplatite se i gledamo se tamo. Left to my own device.
tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? But if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? Am I gonna be an optimist about it? Am I gonna be an optimist about it? We were caught up and lost in all of our vices. Your voice as the dust settles around us, and the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? But if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? Am I gonna be an optimist about it? Am I gonna be an optimist about it? Sljedeća kandidatkinja ima 21 godinu i dolazi iz malog mjesta kraj Bjelovara, ali večeras stoji na velikoj pozornici. Glazbu doživljava kao prostor istine, emocije i rasta. Ne boji se nepoznatog i kaže da ide po principu sve ili ništa. Na Loud Stage nam stiže Sandra Bučaj. Bog svima, ja sam Sandra Bučaj, imam 21 godinu, dolazim iz Nove Pisanice, malo mjesto pored Bjelovara. Glazba je moj prostor istine i najiskreniji način na koji se izražavam. Volim se bacati u vatru jer smatram da se upravo tamo najviše gradi i raste. Upravo sam zato danas ovdje. I ako želite pratiti moj put na Loud Stage-u, zapratite me na TikToku i Instagramu sandra.loudstage i pretplatite se na YouTube kanal Loud Digital, tamo ćemo pratiti naš put i tko će ići dalje. Ja ne znam gdje si ti, ja ne znam s kime si ti. U ovoj noći kad se sve dijeli na pola, osim bola, ja ne znam gdje si ti. I nikad neću saznati da li si našla sklonište, kućicu i dvorište života svoga. Da je tuga snijeg, da se do jutra otopi, mogao bih i ja konačno kad oči zatvorim, da se ne umorim. Da je tuga brijeg, da je vjetar uguli, ja ne bih mogao ni tad ko što ne mogu ni sad da te prebolim. Daljine nisu to što se mom srcu činilo kad je hudo mislilo da je sasvim dovoljno da ti čuje glas. Daljine nisu
između nas, da je tuga snijeg, da se do jutra otopi. Mogao bih i ja konačno, kad oči zatvorim, da se ne umorim, da je tuga brijeg, pa da je vjetar ugoli. Ja ne bih mogao ni tad, ko što ne mogu ni sad, da te prebolim. Ja ne bih mogao ni tad, ko što ne mogu ni sad, da te prevolim. Sljedeća kandidatkinja ima 16 godina i dolazi iz Zagreba. Od malih nogu zna da je pozornica njezino mjesto. Svoj glas aktivno razvija u školi pjevanja Mikrofon, ulaže u sebe i kaže da je spremna pokazati koliko daleko može ići. Na Loud Stage nam stiže Mija Čupić. Bog svima, ja sam Mija, dolazim iz Zagreba, imam 16 godina. Od malih nogu volim pozornicu i želim se ovim baviti javnim poslom i volim glazbu. Inspiraciju nalazim u Ariani Grande i definitivno mojoj mentorici Nedi iz Mikrofon škole. Zapratite mi na društvenim mrežama mia.loudstage na TikToku i Instagramu, a definitivno pretplatite se na kanal Loud Digital i tamo se gledamo. Samo jedan dan i noć nama desilo se sve i padale su maske tako brzo kao nikad pre. Privlačila se tela, pogledi ispijali do dna. Sa mnom ti si bio ti, a ja sam bila ja. Ne može na silu ništa, ja još uvijek učim to. Jer prokleto me vučeš, ja bih uvek s tobom ponovo. I danju kažem neću, noću ipak prevari me sad. Da ovo s tobom ljubav je, baš zato što je stalno rat. Ako ne ide nam da smo par, ako ne ide nam da smo tajna bar, veruj mi da ostaje nam samo jedna stvar. Pa hajde onda ništa da ne budemo, hajde onda ništa da ne delimo. Ja sve više tvoja sve više stran, ti srećan nisi. Sa tobom klizim na dno, pa hajde ipak ništa da ne budemo, da ne budemo. Može na silu ništa, ja još uvijek učim to. Jer prokleto me vučeš, ja bih uvijek s tobom ponovo. I danju kažem neću, noću ipak prevari me sad. Da ovo s tobom ljubav je, baš zato što je stalno rat. Ako ne ide nam da smo par, ako ne ide nam da smo tajna bar, veruj mi da ostaje nam samo jedna stvar. Pa hajde onda ništa da ne budemo,
više stran, ti srećan nisi. Sa tobom klizim na dno, pa hajde ipak ništa da ne bude da ne delimo, sve više tvoja dan po dan, a ti sve više stran, ti srećan nisi. Sa tobom klizim na dno, pa hajde ipak ništa da ne bude laž. Ja sve više tvoja dan po dan, a ti sve više stran, ti srećan nisi. Sa tobom klizim na dno. Sljedeća kandidatkinja ima 17 godina i dolazi iz Zagreba. Ples trenira od svoje 7. godine, a pjevanje je dio nje od kad zna za sebe. Na pozornici već ima iskustva kroz plesne produkcije i natjecanja, a sada želi spojiti pokret i glas. Dragi moji, vrijeme je da nam na Loud Stage dođe Ema Marunović. Bok svima, ja sam Ema Marunović, imam 17 godina i dolazim iz Zagreba. Plešem od svoje 7. godine i bila sam na raznim plesnim natjecanjima i također pjevala sam na školskom talent show i na raznim priredbama. Ako me želite pratiti kroz ovo divno putovanje, zapratite me na Instagramu i na TikToku ema.loudstage i također preplatite se na Loud Digital YouTube kanal kako bi gledali sve epizode i vidimo se. Ko mi tebe uze, ko mi tebe posla, ko provocira naše suze. Svaki put kad bi došla meni mozak brani da se tebi predam, tvoja pojava me hrani, al se ipak ne dam. Samo te gledam, osjećaje dan i toj drogi bit ću predan, makar ostočetan. Lutko, ja sam nešen da vječno s tobom plešem. Lutko, ja sam nešen da vječno s tobom plešem. Strašno goti, miris tvoj me mami, dodir tvoj me vodi. Ti si cilj mog lutanja i predmet pobude, razlog mog drhtanja, boja moje požude. I dok tonem u san, u mraku čujem tvoj glas, na jastuku stiskam tvoj dlan. Da vječno s tobom plešem. Lutko, ja sam rešen da vječno s tobom plešem.
Stigli smo i do posljednje kandidatkinje večerašnje audicije. Ona ima 18 godina i dolazi iz Zagreba. Gitaru je naučila svirati sama uz pomoć YouTube-a, pjeva od malena, a nikad nije imala ozbiljne glazbene nastupe. Večeras prvi put izlazi pred naše producente, ali i pred vas. Ako želite pratiti njezin put kroz Loud Stage, zapratite je na victoria.loudstage na TikToku i Instagramu. Na Loud Stage nam dolazi Viktorija Fotak. Bog svima, ja sam Viktorija, imam 18 godina i dolazim iz Zagreba. Pjevat sam voljela od uvijek i preko TikToka i YouTube-a sam naučila svirati gitaru. Nemam nekih velikih nastupa iza sebe, nemam nekih iskustva u ovom, ali evo, nadam se da ću sad kroz Loud Stage uspjeti ostvariti svoje snove i da ću uspjeti podijeliti svoju ljubav prema muzici sa publikom. Pišem ti još jednom pesmu, sad smo opet na početku. Večeras kući doći neću, jer je tražim koji sreću. Mama, postao sam preskup, al skupo plaćam ovu sreću. Pogledaj, oči sada lecu, ne vidim isto kao pre nju. Haj reci zašto me zoveš kad naše samo je problem. Moj put tako je proklet, valjda znamo se bolje. Ili najbolje što preo žene lako prebole. I zato neko te sve izovi kišu da mi pljušti. Svetlo neka odme san, jer je jesen mi u duši. Kad već nije voljena, ja mrzim leto jer je njeno. Noć je moja, njen je dan, zato sunce brže zađi, da vas više ne gledam. Krvave ruke na papiru, ne smijem da pogledam šta pišu. Tužne note na klaviru, što podsjećaju na kišu. Nemam ni jednu našu sliku, sjećanja nestala u dimu. Sve ove ribe ko na filmu, da bi izlečio prazninu. Više ne mogu, ne želim, neka sve odu, ne vrijedi. Ti budi još tu, ne beži, u meni noći je nemir. Pišem ti strofu jer bledim, više ne mogu se sjetit kako je bilo pre. Izovi kišu da mi pljušti, svetlo neka odme san, jer je jesen mi u duši. Kad već nije voljena, ja mrzim leto jer je njeno. Noć je moja, njen je dan, zato sunce brže zađi, da vas više ne gledam. Večeras ste upoznali prvih 8 kandidata koji su imali hrabrosti stati na ovu pozornicu. Svaki od njih donio je dio sebe, svoj glas, svoju priču, svoj san. A sada, vi ste na potezu. Svaki like, svaki komentar i svako praćenje se boduje. Ako želite da vaš favorit ide dalje, zapratite njihove Loud profile, lajkajte njihove objave i budite dio njihove priče. I najvažnije, pretplatite se na Loud Digital YouTube kanal. Jer sutra, u ponedjeljak, 23. ožujka, u 20 sati, uživo saznajemo tko ide dalje u bootcamp. Ovo je Loud Stage, ovdje publika odlučuje. Vidimo se sutra. Laku noć.